25. juli 2024. godine. Mi se nalazimo ovdje u Đurđeviku kod mog prijatelja Emira. Nema još 7 sati, jutro se završi jedan trening, a u subotu trčim Goražde 5K 19 sati. Ovdje smo na jednom intervalnom treningu, ja i Emir. Znači ovo morate da radite u opremi pravo, ne možete ti raditi ovako, znači. Ovo snimite gospodine ovdje. Al, play, dvojka. Vidio se ovo? Vidio. Ovako, vidiš ovo. Dvojka. Nike, naravno, ne možeš ti onaj... U Adidasu. Kako ne možeš ti cijepo drvo u Adidasu, kakav bi to skandal bio. I, znači, cijepam ovo drva. Jako dobar trening. Za ruke. Sikriju sam pozajmio od djeda, spava on još. Ne zna da je pozajmljen. Da. Idemo dalje. Ovo je muški zadnji dio. Ova je zafrana. Ovo je neki jasen, jel? Pa tako nešto, bijelo drvo neko, čudno. Ova je zafrana. Evo sam učio kod djete. Gledaj. Sviđu, evo je, odmah. Što bi rekao Mirko Filipović, kakva je ovo karma. Dobra vježba za trčanje, za gornji dio tijela, za noge. Ideš u čučanj, znaš, i odozdo. Ovo je najteža. Ovo je onaj grab, ali se dobro upario. I ovdje će biti dobrog posla na njemu. Oho, ide dobar. Inače od graba se pravi štiva ova za cekiru. Sada idemo na reklame.